عمودê got bajarekî bi wêje û şîwekaran û kesên xwe yên cuda tê naskirin. Vê carê keçeke ciwan 17 salî mîna bajarê xwe pir bi xwedana hunereke cuda ye. Diyana 17 salî hunermenda make-apa sînematîk e. Diyana Paşawat ev cûreya hunerî ya balkêş ji torên medyaya civakî girtiye, di demekin de xwel pêşxistiye. Hunera Diyana dibe sedema nerazîbûna derdora wê lê piştgiriya birayê wê û malbatê hêza berdewamiya li gel keça ciwan afirand. أنا كنت أتعمق بالسوشيال ميديا كتير وبمجال الميك اب كنت أميل له. من دست في هنري كر بريكو مال بارن ميديا جواكي هنري تشكرنا برينا بريكو ميك اب هنركي تايبته ومبخو بخو خو باش اخست في هنري بشتي بشتوانيا كسو كارن من ومال باتا من وبتايبتي بشتوانيا براي من مازن كونو كالأوروبا جيت ماتريال وكاري في هنري نكمة نينة Afirandin û huner wekû armanceke bi tena serê xwe têra jina ciwan nekiriye. Tevî temenê xwenî biçûk tê gihiştî bû. Diyana hunera xwe bi armancên sivîlane bi kar aniye. سوريا عامة كتير صاير مشاكل فيها كتير صاير فيها شغلات لسوريا روشكي نخوش هيا ومتخاست بريكو هنري ميك اب نوميكي بشينم كو خلكي بدما بيزانين براوشا جنا وبتايبتي او تندو تجي تينا كرن دجي جنا Li dijî tundiya biranberî jinê mijara herî gobala wê kişandiye û biriya hunera xwe li ser sosyal medyayê xwesta bala şopînerên xwe jî bikişîne. هو العنف ضد المرأة كتير ركزتوا عليه وبهالفترات الأخيرة قالك بوير دجي جنال في دموهية تينا كرن لسوريا وكي كشتنه و تندو تيجي تينا كرن دجيوانا جن راستي زولداري تيتا كرن لسروان ومدفيا بريكو في هنري دنجيوانا بجهين ما حمي كسي Lê ew biriya reng û materyalên xwezayî hunera xwe li ser rû û destan xêz dike. Kelûpelên metbexê, rengên tûtina şîşê, maddeyên got dibe dewsa materyalên cuda û orjinal bigire. Heger hunermendeke wek Diyana hebe. كل الأدوات اللي أحتاجهم بالمكياج السينمائي ما في هون يعني ماتريال في هنري يوكو تشكرنا برينو بريكو ميك اب لنكما نينا لو من بخو ماتريال تخو تشكرن وبدست خوب كور إينان Cudabûna Diyana û afirînera hunera wê tevî got 17 salî ye bûye mînak ji ciwanan re. Wek got bixwaze bêje huner sînorê temenê nas nake. Ji bo bernama Heft Reng, Zana Umer dengê Amerîka, Amûdê.